abakuru ku rugo mu kigombe kya FUFA abarimu Ahmed Hussein ow'ebyamakuru na Rogers Byamukama ow'ebyobutare nibo bahamya amakuru aga Bevis Mugabi na Anthony Karu kwecuku mubiru Ikpezo kubashaba obutegita mu kampu ya Uganda Cranes erukuza kutandika kweteekateekera kwetaba mu mizano y'okutoorana mu tiimu ezirayetaba mu mpaka z'ensi yoona ahabwa omwaka 2026 eziraba muri America, Canada hamwe na Mexico. Mugabi hamwe na mubiru bakaba beserwa ha tiimu y'omutende Paul Port bitwe Mugabi orukuzanira club ya Motherwell ya Scotland yashaba kuruga ha tiimu ahabwa kuba ryo mu byo kuhindahindura club okuzo mu ndijo ogo mwanya gwe bayita Ronaldo T defender wa club ya Bull FC kandi we mubiru omwanya gwe bayita Nelson Senkatuka omutebe wa tiimu ya Bright Stars. Omutende Paul Port onako lwalero tukakasiza nti waliwo abazanyi babiri abavudde ku lukalala olwo nga kuliko Bevis Mugabi amukubidde essimu n'amusaba amusonyiwa aleme kubeera mu nkambi naye byamaliriza ate Uche Ikipazu mubiru mulwadde alina malaria tasobola kuba nga agenda kubeera mu nkambi era kochi kyakoze Ronald Oti agenda kudda mu kifo kya Bevis Mugabi. Ronald Oti azanyira mu Bull FC ate Nelson Senkatuka agenda kuzanyira mu kifo agenda kubeera mu kifo kya Uche mubiru Ikipazo. Ebyo bikiryaho FUFA nabwo eriizooba yatongoza kutandika kuguza obukonji obw'abahagizi barakozese kureba emizaano eya Uganda Cranes. N'olwekyo okubiriza abagizi baffe b'omupiira nti bw'oba tosobola kujja ku FUFA genda ku simu yo ogende ku momo ogule tiketi. Cranes neyo kuzo mu kampu izobe rya nyenkyakare kandi olwa katano nibije kutandika kutendekwa kwetebekanisiza emizaano ebiri erumo gwa Botswana ahabiri omushanje by'okwezi kwa mukaaga hamwe na Algeria ahabiri 10 okwezi noko kumwe yona erikwija kuzanirwa aha Chai kya Nambore.